Fatalo fatu ila ufafonga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai alfafonga alfaopoponga wana tamua yene ya. Ua se iti ai nei le sao Samoa le fatupula ia o la au mamea o la falafua ai o kasa o ona e afu ai swinga ma ale o le tau. E pe on sa no fa la wa itele mai le minister si o manga le fionga toe sulu Cedric Schuster ile fa ai ungol va yaso o le lipoti o so engol si o manga lu olu tolu fa tisiai mal fufuanga autu mo nga luenga fa tino le vanga ma oti si o manga lu olu fitu sa no ai toe sulu e ui lava ina titi ma fa tau va ale sao Samoa ia kasa o ona pe afu le langi peitai wa si itia lava lo lato sao ile vaenga o le lona fa ile nei o lipoti e fa ilo ai le tulanga o yailo tato si o manga eta isa fulu tau sangam fatino na amata mai le afeiva salau i vatolu ai mai se ia o ngatasi maleta iala wati na e Samoa lu ono o fata oto ele malo o fa fita uli onga e pe on sa no le minister wa fu mai ona o afianga o suinga o le tau e afiai le fa titi o le ola fa na turo me ola mala au fa te sei mala fa ina mai fa i unga so ona fai le tangata o mautino ai le mo mia ona fa awau pe so enga nei i to tonu oni vai tau pupu e fautu ai nai fa i unga fai e mai se ta iala le malo ma vaenga ma oti o le ala le o mana tuai o le afai le ilonga ma so enga le nei mo le ta ilima tau sanga e amata tu li poti le nei sa no to sulu o manino mai i le lipoti o lo o yai i se tulanga feo lolo le malolo ino le saunga le mu o le tato si o manga pe a fu el fa ilo le o fa nga ina e ilo ai si o manga fa na turo si o manga fausia fa al tangata o le tulanga o le tau o le li o lo langim fa la lave meta tia fa na tura swinga o le tau fa ititia wa fianga o swinga o le tau fa pel fa foina o le tato si o manga luenga fa tino o le o telenga o swinga fa pe nei o le maua le o se tala fia le fa ye se tiam fa le si o manga masoi fu tangata nu o le fufuanga au tu pe un sa no minister o nga renga vaenga mo oti lu o lu tolu lu o lu fitu o lo o fa tati ai le ala fu o fa tinonga ma fa mua e au o nga lu ai ina ia fo ia fa fita uli fa le ya tilinga renga fa tino ma ia pui sa nga le mu malele o le sisi o manga yo na vaenga SS e pe ona fa ailoa ma ia li poti o le susuenga fa tu LM Popa po le Mary's Brothers Old Pupils Association le matatia o le fofola fa ala wa itele mai o anala ngā tupe o tupe na fa me alo fa atu iai e tangata i le taimi le na fa manatu ai lona selau tau sanga malato tu fa atu ai le afa miliona tala ile fa la poptonga la vale lato e kale sia e so tanga iai ile fa mtalanga fa la wa itele le fono fa la wa itele le ale Popa po le MBOPA na fai ele aso no se te malu o lua fa. Na fai lo aisia ki tupe. Tolu se la wafetala mo le Samoa Mary's Brothers Trust Board and Property Finance Management Committee. E fesosoani, ile toe fai o le hola lea o ngā malisi. Se la wafetala ile St. Joseph's College. E fesosoani ile tutongi o fai a o ngā mamemana o mia le ofisa. Se la wafetala mo le Mary's Brothers Primary School. Le onga tulanga lu soani ile tutongi o faya onga ma mea mana o mia lo lato ofisa peitai ua faauia tfoi ele pulenga o le Popa ile vaya so taluai se fululua o se tema le 5 afetala ile Kamalite le Nancy vai 5 ma le 5 afetala le mapui fangalele home for the aged le moto tama matina matutua o le masina taluai sa faya fia o le selauto sanga o le malisi e vai so atoa lava o faatino na fia e au fia ile tu fatu fo yo fa ilonga ia na to tino ilonga ai ole au fa fia matu unga va amaisi. Tulaa served as the Prime Minister of Samoa from 1998 to 2021. A prominent figure in Samoan politics, he led the Human Rights Protection Party, HRPP, and Tulaa was educated in Samoa and New Zealand, earning a Bachelor of Commerce, Auckland University 1968, Master of Commerce, Auckland University 1969, Doctor of Laws, Victoria University 2012,
Doctor of Economics, National University of Samoa, 2014 honorary, and Doctor of Laws, University of the South Pacific in 2015 in honorary. Before his political career, he worked as a financial economist and held various governmental positions, including the Deputy Prime Minister and Minister of Finance. As Prime Minister, Tulaa focused on economic development, infrastructure, education, and health, making significant strides in modernizing Samoa. His leadership was marked by efforts to strengthen Samoa's international relations, particularly with neighboring Pacific nations and larger global powers. Tulaa was known for his pragmatic and often outspoken approach to politics, gaining respect both domestically and internationally. After over 2 decades in office, he was succeeded in 2021, leaving a lasting legacy on Samoa's political landscape. For his legacy, Tulaa is Samoa's longest-serving Prime Minister and was leader of the opposition from 2021 to 2022, conferred the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. He is also MOPA's patron and a silver medalist in archery in the South Pacific Games in 2007. Ladies and gentlemen, please welcome the Honourable Tulaa Lupesoli Ai, Dr. Sailele Madialengaoi. Mamoli mawina le awai mai o tama whanau. Malisi tuai mai I atunu u mamau. Masau no ai le prestene o le ampopa tua tangaloa au mua minglengwai. E whaaftaia le atua le taunu unga manuia o lea wha amoemoe. Sa avea foio se avanoe sa ili tupea I langolango ia o ngā malisi. O lona mana onga, ia tau la mua le ampopa e ta langolango le Malisi Brothers. Ina ia si iti ai le tūlanga o lana onga e pei o le anganga wha amalisi. E talitonu le prestene o lo tu maulawa ia malisi le malusi anga e mawhai ai o na o ina ana whana wa onga mo nisi taitai longa mo Samoa. E lua onga lea o lo whaafoe le Marist Brothers I Samoa, o le St. Joseph's College I Alafua, ma le Marist Brothers Primary I Mulivai Pia. To e paulawa lea wa onga atama o lo tutoe ai I Samoa atoa. Ma ta ua e Brother Sefo Une, o le sui o Marist Brothers I Samoa, o le whaamoe moe o le malisi, o le whaale le ia atili o tūlanga taua o onga, e mana o mia I lava se leni. Ma ua ngafa ma le Property and Finance Management Committee e ati na na mea tō tino e sa ili ai tupe e fsoswani ia onga ma ua whaitautau sanga I lava o sa ili tupe le Governance Board po le whono whaatonu ai o le whaafitai foi I le langolango a le ampopa ma se leni maua mai I le se lautau sanga ai o ainga warm business I naro lo whaatu o lo vi I ai le atua I nā fuai. O avele leisi kolisi leana whaatu a umatu lo nā sotele, masa anuai leisi ana tōtino I le Atamua News. O le manino, ma le maio I o tupe maua o aso whaamanatu te tele whaapea a whaalapo tuputonga, o se lui fo ilea, mo isi whaalapo putonga I whaailoa whaalawa I tele whaapea, a lato tupe maua, ma awala o lo whaonga I aile ma au tangata, ma le au whai businessi ai o a inga mauo. E le se whaititi o whale sāma tangata lotu a Samoa I tutono le United States of America. E peo na mōli mawina le te tala aloa I ai o leise e ka le sia fau. A le sistak po le 7 Days Adventist I le State of California I saute, ma ona mata whale wha mawina e sili e le tolu se fulu. Ma ta tofi I ai le sunga le whawhenga inga Pastor Keneti Leota, ma le whale tua ia Hope Leota, e wa aia le lafu mamo e fau. O le sunga Keneti Leota o le taitai mtanga ringa le California I saute au au, peitai. O le sauninga lava le ana nawhia te talaile au lotu fau, le Sistak Santa Ana Church, na whaatino ai fo ima le sauninga o le whaau unga o whaife au fau e toa tolu, e whaau popo I le sili e le lua sa fulu o whaife au whaau u, a le Sistak o lo iai Amerika. O le ka le sia sofitu I Amerika, o lo tu matila lava I ana universite, wa onga whaife au, ai o ana whalema I te tele, e au fiai ma whale e tausi ei tangata mātutua. Peita iwa mata I tuina le tupu, o le sistak po le ka le sia Samoa le sfitu tuto tasi Amerika. E peo na moli mawina ila na sauninga muli muli. O le tapuni alo I ayo la na misio na whawa ia so wha pitoa lua olua wha I California. Mo otua I le 5 se fulu wha tangata papati so fau o le ka le sia. E se lia le 5 se lau na awa I le sauninga, I le afiafia nafi mai au lotu e se fulu fitu o le sistak,
Mana mtanga ngai fitu I Amerika I matu. Whaaftai ai le sunga le taitai o California I saute Pastor Leota. Le sao au lotu umalava I le wha moe moe. Ai o le au lotu e tasi mai New Zealand. Malalato au whaipese si ufafonga malie. Ale taitai a Pastor Willie Papu. Male fale tua ya Tiana. O le so, le tau mafutanga whai whaatasi, mata ape ai loa le whaamanu sina masiana ia. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ile nei fo I Tulaa, mana tamua. Whaftai fo I le Wendy's peace sign, o lo I funga lei, mo le ofu matangofie, ai whaasoi fo ia.